Nyelak. Ih, cilok zaman jadul nih. Masih ditanggung. 08 minggu. Nyelak, Ceng. Ya. Berak. Gue dagang cilok nggak seberapa tahun gue? 7 tahun. Dipanggul-panggul bae. 7 jangan kayaknya sih. Hah? Dipanggul-panggul bae, Jok, Go. Panggul-panggul bae. Konon gitu tadi kena motor. Berapa? Masuk ya, Mas rakyat pro. Hah? Jangan usim gua reman ditanggung ku motor. Berapa, Bu? Oke. Soal apa sih itu? Kebiakan iya sih dia, kebiakan film. Konten kata sendiri sih. Maka aku itu, aduh. Ya cilok, Ceng. Nah, bukakan. Berapa sih, Pak? Cilok tuh. Coba gerak, Go. Serah di kami. Nah, Go. Pulang mata. Oh, 2000. Tuh, ngalut tuh, lobaan tuh, Go gerak. Kumaha nek manggilna newalan. 2D loba keneh tah. Oh dia. Nyokot ta 2 tah. Hiji ewang tah. Mbak. Ha gerak. Kamu udah disosan lah di nanang. 2D. Pas kamu lagi hayas. Ya mau nangin sorangan. Hah? Go, nangin sorangan. Hah? Terang. Hayo, Bon. Ayo, Bos. Hayo. 2 kadis, Bos. Tadi pan geus menang jatah goceng teh aing. Heuh wae. Ngeunah, cilok na ngeunah. Hah? Coba iklan. Sedap. Oh, mantap. Tujuh tahun berarti nya. Jadi channelnya gitu, Bos. Hah? Di channel deh. Ayo sok dipanggul-panggul bae. Ka mana bae, Gu? Elok kana motor kamari. Motor? Kira kana motor. Dong nu heueuh. Oh, kamari mah dagang. 2 poin. Anu mau motorna batur. Urang. Kamari 2 poin. Notong ngaran. Oh, bohong. Tengok kembali goceng kok.